Haravuga inkuru zidasanzwe mu mupira w'amaguru zubaka amateka agira icyo avuze ku isi yose, ariko hari igihe kimwe gisa n'igitangaje, igihe igicu cy'Imana kizamuka kigatwikira Uburayi hose, kigasa n'igitangaje abasesenguzi n'abakunzi b'umupira bemera ko imibare iba itagifite ikivuze. None dore umunyabigwi watorotse urusobe rw'amateka asanzwe akaza ku kibuga agatuma isi yose irangarira Camp Nou. Izina rye bamwita Lamine Yamal. Tekereza ko umwana wavukiye mu muryango utoroheje hagati y'umuco wa Maroc n'uwa Equatorial Guinea, akavukira muri Espagne, agakura hagati y'imiziki ya chant n'indoto zikomeye. Akiri muto yinjira muri La Masia, ikigo gifatwa nko gusesengura impano, agatangira kuririmba ururimi rw'isi ya football ataranamenye kuvuga neza. Yumve neza ko uyu Lamine Yamal ari we mwana muto winjiye muri Barcelona, niwe muto uhamagawe muri Espagne, niwe muto watanze assist mu mikino ikomeye, niwe muto wigaragaje nk'ikirere gishya cya Euro. Uyu ni Lamine Yamal, impamvu amakipe yose afata umwanya wo kureba amafoto ye, abakunzi ba ruhago bagahagarika umutima buri gihe abonetse ku mupira. Uyu munsi wicaye neza uteze amatwi inkuru y'umwana udasanzwe wagejeje amateka ku yindi ntera. Dore amahame, imbogamizi n'ibinyabutabire byuzuye mu mibereho ye byose. Ni nk'urusimbi rutuma amazina akomeye agira ubwoba, abafana bagakunda gukomeza kureba. Uyu munsi turagufasha gusobanukirwa impamvu Lamine Yamal adacika intege, uko yazanye ikirere gishya mu mupira, afite ubuhanga burenze imipaka, umutima udapfa n'intumbero yo guhindura amateka. Kwicara neza, funga amaso, utangire utekereze. El Niño de Oro, Lamine Yamal, umwana ugiye gutuma amateka asubiranwa n'ubusore. Byumve neza ko kandi wageze ku bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda. Amazina yanjye ngiye nitwa Ufitinema Yves. Banze ukore subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byiza nk'ibi. Igice cya mbere. Uyu Lamine Yamal yavutse ku itariki 13 Nyakanga cyangwa se ukwezi kwa karindwi 2007 mu muryango wimbitsemo amoko abiri atandukanye. Mama we yavukiye mu gace bita Bata muri Equatorial Guinea cyangwa se Guinea Equatorial. Papa we ni umunyamaroc waturutse mu gace kitwa La Hache. Ubu buvanze bwagize uruhare rukomeye mu mwihariko wa Yamal, ukwicisha bugufi no kwihangana kongera mu kibuga. Kuri Lamine ibi si inzitizi ahubwo ni motivation. Ibitekerezo by'abaturanyi, imico inyuranye byose byamubumbiye imyitwarire y'umukinnyi uri hambo ariko uhambaye. Igice cya kabiri. Lamine Yamal akuriraho bavugaga ururimi rw'umupira, bagenzi be bagakora byinshi bagakora akarusho. Barcelona imuha uburenganzira budasanzwe bwo kuba kuri academy, ubwo nta wundi mwana wo muri Catalonia yabaga abyemerewe. Bishatse kuvuga ngo Lamine Yamal agifite imyaka 6, Barca yamushyize ku rutonde rw'abana bafite cyangwa se bateganywa kuzingizwa mu ikipe ikomeye cyane nka Barca, abakava muri academy. Igice cya gatatu. Mu myaka 15 y'amavuko afata icyemezo katazabera ruhago mu mutwe gusa, ahubwo anagira uruhare ku kibuga. Atangira gukina Barcelona bwa mbere, ahita ashobora gutuma ikipe ye yegukana igikombe cya La Liga 2022 2023. Imyaka yikurikiranya ashyiraho agahigo ku gahigo. Umukinnyi muto wagiye mu kibuga muri La Liga, muto utanze assists, muto watsinze igitego muri La Liga no muri Super Cup de España. Igice cya kane. Imana itangira akagera mu ikipe y'igihugu. Uyu Lamine Yamal yaje kwinjira mu ikipe y'igihugu Spain National Football Team afite imyaka 16. Aba mu bakinnyi bato
bahamagawe ndetse n'utsinze igitego mu mateka ya Espagne. Euro 2024 abigaragariza nka injini ya Espagne, ibitego, assist ndetse n'agahigo k'umukinnyi muto winjiye mu gikombe cy'Uburayi no kukigaragarizamo. Igice cya gatanu n'ibihembo yagiye atwara: Copa Trophy, Golden Boy Award, UEFA Young Player of the Tournament, byose bitashye ku izina rya Yamal, umusore wavuze ijambo rimwe ndashoboye akiri muto. Yakoze byinshi bitangaje agenda atsinda ibitego byinshi. Tugeze ku gice cya gatandatu, umwihariko wo mu kibuga. Ibi ngibi Lamine Yamal abera amahirwe mabi kuri ba myugariro. Yamal afite ubuhanga budasanzwe, ibyo bita football skills, impinduka yihuse z'umuvuduko. Uyu nguyu Lamine acenga bikabije, ubuhanga mu guhinduranya, kandi uko apfa gutanga ball byorohera bagenzi be gutsinda. Atinyuka gukora dribble zidasanzwe, akamenya gutinyuka mu gihe gito, akabera abafana ba Barca cyangwa se FC Barcelona na Spain Football National Team cyangwa se ikipe y'igihugu ya Espagne icyizere cy'ejo hazaza ndetse no kuzatsinda bitangaje. Lamine Yamal arakomeye cyane mu buzima bwo hanze, ni umuhanzi, afite indirimbo ikomeye cyane yarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube, byumve neza ko afite views miliyoni 65 kuri YouTube. Indirimbo zagiye zirebwa cyane, benshi bakanazisubiramo kujya bibonera ama views ndetse no kugira ngo bakundwe. Muri make Lamine Yamal afite iyo ndirimbo ikomeye cyane kandi izwi na benshi. Iyo ndirimbo bayita Equipe de Feu, indirimbo yamamaye muri Espagne ndetse no ku isi yose muri rusange. Dukuyemo ko afite indirimbo zikomeye cyane kandi zarebwe ndetse zizwi na benshi ku isi yose, Lamine Yamal akunda kugaragara abyina indirimbo asusurutsa abafana be. Ikindi Lamine Yamal akora byinshi cyane bimugaragaza nk'umukinnyi. Ikindi wamenya kuri Lamine Yamal mu buzima bwo hanze y'ikibuga, uyu mukinnyi akunda kwambara neza no kugaragara neza muri rusange, kandi ikindi umukinnyi akunda kugaragara agiye kwita ku musatsi we kugira ngo agaragare neza muri rusange. Murakoze cyane, nge twabanye, amazina yanjye nitwa Ufitinema Yves. Kora subscribe ukande kuri like. Imana iraguha umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.